Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumshi banta ban penmi pisa bantai ya ka Centenary Building bat ban penhe ya ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital kabadan hajayau ka KJP Sinat sepngi ka khatnyo trek unai luar arhajar arpuar kalapanlong ya jing elekai football paralok hapreng ki MLA bat MDC jong karib hoy lembar ki officer sarkar persya ki pastor ya ka balapanlong hamadan elekai football ha umroy Haga jing elekai ka kunhun ki officer sarkar kalapanlim ya ki kunhun ki pastor da arlanot Haswaban sedang ye ke jinge lekai, lapan long syara ke jinge lang kabalingkot, ha ke jinge don lang ki MLA, MDC ki bakentup yu MLA ke Umroy Constituency, uba George B. Lingdo, uba Miral Bonds im MLA Nongpo Constituency, uba Jason S. Maulong MLA ke Umsning Constituency, bat ki MDC ki Dr. ke H. Gordon Roberts Hospital ki Nongkit Kam bat ki wei. Hagani kesingilaya don lang ru pastor IW nong siet ubadai moderator ke KJP Sinat Sepngi kum ukongsan. Wei pat ki benta bal lembah kejing ajemut ki jongki ngilayo ya ban pelong ya kane jiki nik program ki bang ngilayo ban pelong asin Tayo ibnai belajar, bat kumjo mentakan kesengi bahasa lain teli kue pat bangin sepelong. Dia kumta ke hostel kadap lagi jing sengongo ya ke organizing committee jong ke KJP Sinot Sepngi ke belah Shim ya kene ke benta ke bakrau namar habangir ke ya ke jengdap cispas nem ke hostel om tangbang kan rakhe benan buram ya kena jingdap cispas nem mereka don ke wepat ke jingtu kata kalong bonte ya wepat ke hostel ya ban ai ke jing syakri ke bak khamha ya ke bangin khot hostel annex ke bangin sina hento hasenda bat ke hostel ke jongi namar hado menta ki jaka sumar ki khamnya khamtam ki jaka puj Aki jaga berajin sumar berkerpang untuk dialisis di ICU lekapnya bat ngimdon ke jaga ke kumimpat kumta itu kejengku kalau martai ke dekam hostel annex kaban ai ke jing sekri kaban khamha ha kaban don ru OPD kaban khmai ya kaban OPD kaban ta kalau kaban khamya lentakan don ru jaga bantes lentakan don ru ki jaga thia namta ki nopang kumjoro namta ki pastor ba e ki jongi hakne hostel ba thmai bat kan donro ka dialysis unit hakaba yamata ngidon tang nreuteli nre ngin penhe yaka hadu bat hadu totally bat kumjo ngin donro ka operation theater hakabanta habangi don ya kaban Kalalong kapakamnya, habang iron kami kapan sumar ibapang bastong ni hap ya ap, kamtam lelai, ya kini kilong kami kimadon kam, ya kejing sumar bakterki ngimyo jaka. Nagalian jadi presbyteri bat ki balang ki repair ki bedon rengkat bagi nong syarai baru, bani ai bensir, haji don karlang jongpi, kum ki parabangi, kum ki pajba. Alhamdulillah ye kirang ba sno ki bela bani don rengkat ki riurang ba long kami samla ba empire kini the charitable football friendly match kabangi pelong kapori boy zone ida som don boke bagawan angni hapo umroy na ta benta ka burang bujongpi baro ki bedon rengkat kalong basi ke pasakan mau ha history ba ha jing dap ches pas nem jong Roberts Hospital ke baro ia kenma tidak la banyak don rengkat langkung iban pau ke jisungu ya ki doktor ki nurse ki dokter baru khamtam ya medical superintendent ni badon hangni i doktor nongrum iban mikmat ya Roberts Hospital lembaga doktor nongrum ni ai jikble ke bakerpa sha Kinong tray jong Roberts Hospital. Kibla ai shisha kejing syakri bet bermen sim na kabenta kipai ba kibangat hak pang kajha kibangat hak kejing kibobun kibakidon kam ya kejing sumar kabakerpa.
Kajing Syakri juga Roberts Hospital, Mrs. Pasna. Kapan wanra yang ini kajing kenma. Na kabenta itu missionary ke Bakhra. Galawan banyu kerja syar ini kita, syar ini kirilung kasih kajung. Kajing Syakri ke Roberts Hospital galai na kabenta kajung. Ban pelan im ya kemensim ke Bakhurdo. Ban pediang ya kemensim ke Ublay la ai bagi jingka kajing pur. Bangin nang lalu ban pe bagi apartemen kementemen kajung ni kan ngio. Ya kajing semar kajing ngio kajing im ke bahan. Tolong sisya ke bangim nomla bersih beliau. Kajing dor dekat kajunga, kajing dor dekat lang ki para nongilam nako temri boy. Hak ni kesingi ke penpa. Ya kajing semua jo temri boy para kawai na kabenta jing Syakri jong Roberts Hospital hapo kajing lam jong kasino. Na kabenta ban ai ki baro ki hatam na kabenta ki penba ki jungi. Kajing dor dekat hak ni hapo ki penpa. Ya kajing stok tilang kajing ai mensil berkam tame lindon dekat berpi ha kajing duai na kabenta ini sispa senem ban ai kajing sumo ban na kabenta kisnem ki bolwan ru bangin duai hoble na kabenta kajing bet jing biang jong ke hospital ki doktor ki nurse ki nongtre ba ham tame bakasino kanang yobo barang ai kajing Syakri ko paka lembah kini ki kam ki Bakhra ki berpi peni. Namkan tan sibon barbaro lain banyak ino ia ka jingi lekai hak bagi pastor bi ki jungi lekre apa ki jersey ki joki di basal bagi officers ki jungi lekre hal ni jersey barang swim bene ai bagi jingi lekai kalau ko itu na hak ba ila production shit yang dalam ko berkam tame inyi yang terjing ke ku boleh nembah juga dengan karena pejoki baro kemudian bentalang nak bentar ni ketong kabakerpa bakam tam na kabenta banios nokti hak kete gijupi na kalian kejunga na kerpa di chairman Reverend Nokse suba ban shimini ida jong ji nokti lang kum kada kejing duai ba kejing kerpu na kabenta ni si ba tam tak ni thong kabakerpa ublei jo kejing sok ba kejing tuai don ka ba pi baro na kabenta ni si ba hak kejing gijupi ublei share jaro pi baro ublei.
Kaji Thakti kepada Nagasta Hidup Pasal Pastor. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.